Nikada u istoriji televizije nismo imali više izbora nego danas. Hiljade serija, desetine platformi, stotine novih naslova svake godine, a opet nikada nije bilo teže pronaći pravu seriju za gledanje. Koliko puta ti se desilo da otvoriš Netflix, provedeš 30 minuta scrollujući i na kraju ne pogledaš ništa? Zato ovaj video nije klasičan top 10. Ovo je lista serija koje ne puštaju gledaoca na miru, ostaju u glavi danima i teraju te da kažeš još samo jedna epizoda. Ako tražiš seriju za gledanje zbog koje ćeš zapostaviti sve ostalo, ostani do kraja videa. Na 10. mestu nalazi se serija Dark. Postoje serije koje gledaš i postoje serije koje pokušavaš da razumeš. Dark nije obična Netflix serija, to je mentalni lavirint. Radnja počinje jednostavno, nestanak deteta u malom nemačkom gradu, ali već posle nekoliko epizoda postaje jasno da ovo nije obična kriminalistička priča, već nešto mnogo veće. Vreme, paralelni svetovi, porodične linije koje se prepliću kroz decenije. Dark ne drži gledaoca za ruku, ako ne pratiš pažljivo, izgubljen si. I baš u tome je njegova snaga. Ova serija zahteva fokus, telefon u stranu, svetlo prigušeno i svaka epizoda nosi detalje koji će se povezati tek mnogo kasnije. Likovi su slojeviti, a njihove odluke izazivaju moralne dileme. Šta bi ti uradio da si na njihovom mestu? Dark je serija koju morate da pogledate. Ova serija je dokaz da Netflix može da proizvede sadržaj koji te mentalno izaziva i tera da razmišljaš o univerzumu i vremenskim paradoksima. Na 9. mestu nalazi se serija Narcos, jedna od mojih omiljenih. Narcos je serija koja ne romantizuje kriminal, ali ga prikazuje brutalno i iskreno. Priča o Pablo Escobaru nije samo priča o drogi. To je priča o moći, korupciji, strahu i sistemu koji se raspada iznutra. Ono što Narcos izdvaja jeste balans između dokumentarnog i igranog. Naracija, politički kontekst, sve je tu. Ali u centru je čovjek koji je imao više para nego što je mogao da potroši i više neprijatelja nego što je mogao da pobedi. Prikazani su detalji njegovog svakodnevnog života, sukobi sa vlastima, porodične drame i posljedice njegovih odluka na zajednicu. Narcos je više od kriminalističke serije. To je sociološka studija moći, pohlepe i ljudske psihologije. Ako voliš istinite priče, kriminal i političke trilere, Narcos je serija koju ne smeš preskočiti. Plata o plomo. Osmo mesto zauzima serija Black Mirror. Ovo nije serija za opuštanje. Black Mirror je ogledalo. Svaka epizoda je zasebna priča, ali sa istom porukom. Tehnologija nije problem, problem smo mi. Od društvenih mreža, preko veštačke inteligencije do digitalnog identiteta. Black Mirror postavlja pitanja na koja nemamo prijatne odgovore. Neke epizode će te uznemiriti, neki će te rastužiti, a neki će te naterati da ugasiš TV i ćutiš bar par minuta. I to je cela poenta ove serije. Ono što ovu seriju čini još posebnijom je njena sposobnost da šokira, ali također i da uči. Svaka epizoda je sat vremena koji istražuje tamnu stranu ljudske prirode i tehnološkog napretka. Na 7. mestu nalazi se serija The Witcher, fantazija, ali sa zubima. The Witcher je serija koja ne pokušava da bude novi Game of Thrones i baš zato uspeva. Svet pun čudovišta, moralnih, sivih zona i likova koji nisu heroji, već preživeli. Od Rivije nije klasičan protagonist, on je umoran, ciničan i često ravnodušan, ali duboko ljudski. Serija istražuje složene odnose između ljudi, čudovišta i politike. Svaka borba ima smisla, a odluke likova često nose težak moralni teret. Ako voliš mračne fantazije, epske priče i svetove sa pravilima, The Witcher ima šta da ponudi. Na 6. mestu nalazi se serija Mindhunter. Ova serija ne počinje pucnjavom, ne počinje potragom, počinje pitanjem. Šta ako najveće zlo ne možeš da uhvatiš silom, nego razumevanjem? Mindhunter nas vodi u kasne 70. godine, u vreme kada FBI još uvek nije imao termin serijski ubica. Ljudi su ubijali, ali sistem nije znao kako da ih kategorizuje. Nije postojao profil, nije postojao obrazac, postojao samo haos. I na tu scenu stupaju agent Holden Ford i Bill Tench. Oni ne jure kriminalce po ulicama,
Oni sede u zatvorskim prostorijama, preko puta ljudi koji su ubijali bez griže savesti i postavljaju im pitanja. Ne da bi ih osudili, ne da bi ih ponizili, već da bi ih razumeli. I tu serija postaje zastrašujuća, jer shvataš da oni nisu samo monstrumi. Neki su smireni, a neki čak i inteligentni. Serija istražuje kako trauma iz djetinjstva može oblikovati nasilje, kako društvo ignoriše znakove dok ne bude kasno i kako i sami istražitelji počinju da nose teret zla koje proučavaju. Ovo nije serija koju puštaš dok radi nešto drugo. Ovo je serija koja traži tvoju pažnju i ostavlja trag. Na 5. mestu je Stranger Things. Na prvi pogled, ova serija izgleda kao omaž 80-ih godina. Biciklisti, arkade i muzika, ali ispod te spoljne slike krije se priča o strahu, o nestanku, o gubitku i o odrastanju u svetu koji odjednom postaje neprijateljski. Radnja počinje nestankom jednog dečaka u malom gradu, ali vrlo brzo shvatamo da grad krije tajne koje prevazilaze racionalno objašnjenje. Postoji paralelna dimenzija, postoji nešto što ne bi trebalo da postoji, ali ono što seriju čini posebnom nisu čudovišta. To su odnosi. Prijateljstvo između klinaca deluje iskreno. Njihova panika, hrabrost i nesigurnost, sve autentično, a gledaoci se vezuju za njih. Baš iz razloga jer su ranjivi. Svaka sezona podiže uloge, svet postaje opasniji, likovi sazrevaju, a trauma ostavlja trag. To je priča o tome kako izgleda suočiti se sa mrakom dok si još dete. Na 4. mestu je serija La Casa de Papel. Na papiru ovo je priča o pljački, ali u praksi to je psihološka partija šaha. Sve počinje sa profesorom, čovekom koji godinama planira savršenu pljačku. Ne banke, ne zlata iz trezora, već same štamparije novca. Plan je precizan, tim je pažljivo izabran, identiteti su skriveni iza maski, ali plan nikada ne može predvideti emocije. Svaki lik ima svoju pozadinu, svoje razloge i svoje slabosti. Neki su tu zbog novca, neki zbog osvete, a neki jer nemaju šta da izgube. Ova serija je studija o tome šta se dešava kada grupu različitih ličnosti zatvoriš u isti prostor pod ekstremnim pritiskom. Globalni uspeh ove serije pokazao je jednu stvar. Dobra priča prevazilazi jezik. Na 3. mestu nalazi se serija Better Call Saul. Jimmy nije rođen kao Saul Goodman. On postaje Saul, korak po korak. Serija istražuje kako ambicija može izobličiti moral, kako želja za priznanjem može uništiti odnose i kako male odluke vode do velikih posljedica. Tempo je sporiji, ali precizniji. Svaki kadar ima svrhu, svaki pogled nosi značenje, a posebno je fascinantan odnos između Jimmya i Kim, jedna od najrealističnijih televizijskih dinamika ikada. Ova serija govori o tome ko postajemo kada prestanemo da se borimo da budemo bolji, i zato je na 3. mestu. Na 2. mestu nalazi se serija Peaky Blinders. Posle Prvog svjetskog rata Engleska nije bila zemlja heroja, traumatizovanih muškaraca koji su pokušali da pronađu mesto u novom svetu. U tom haosu raste porodica Shelby. U centru svega je Tommy Shelby, čovek hladnog pogleda i još hladnijeg uma. Ali ono što izdvaja Peaky Blinderse nije samo kriminal. To je atmosfera, dim cigareta, blato ulicama Birminghama i pejzaž koji izgleda kao da nikada ne vidi sunce. Tommy nije tipičan negativac, on je strateg, vizionar, ali i čovek koji nosi rat u sebi. Ova serija istražuje kako trauma oblikuje ličnost, koliko daleko je čovek spreman da ide zbog moći i da li uspeh zaista donosi mir. Svaka sezona podiže na veći nivo, politički, lično i emocionalno. I dok gledamo uspon Shelby imperije, gledamo i cenu tog uspona. Na 1. mestu se naravno nalazi serija Breaking Bad, od nastavnika hemije do narkobosa, ali prava priča nije o drogi, već o njegovom egu. Walter White počinje kao čovek koji veruje da mu je život oduzeo prilike. Dijagnoza raka postaje okidač. On želi da ostavi novac porodici, ali vrlo brzo postaje jasno, ovo više nije o porodici. Ovo je o ponosu, o potrebi da bude priznat, o potrebi da sve kontroliše. Serija se odvija u sporom, preciznom razvoju karaktera. Ne postoji trenutak kada Walter postaje negativac.
On klizi malo po malo, svaka odluka je logična u tom trenutku, ali zbir tih odluka stvara čudovište. To je ono što Breaking Bad čini remek delom. Ovo će sigurno biti još dugi niz godina, ne najbolja serija 2026. godine, već najbolja serija svih vremena. To je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!